MG koji ga opet stavlja u neku kategorizaciju koju sam vam prije naveo. Znači, kompletno se zna u koju tu grupu je on, za koju je bio naveden. I sad, recimo, vi ste napisali propozal ovdje. You were the shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us